Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku beray biromet. Ez îro divê çend deqevî video hanine da ji wara dîsa behsa mewlûdê bikim. Xurafa, bid'a, mübalağa, vir direw îftirayê ku di mewlûdê da li Pêxember aleyhî selatu veselam hatiye kirin û hê jî hinek şêx û mele dixwînin kes vana diparêzin, ez dixwazim behsa wî bikim. Ez tim di videoya xwe da divêjim mewlûd bîd'ayê Pêxember mewlûda xwe nedaye, sehaba nedaye, li Pêxember û Xwedî îftira tê kirinê. Vêja me negot ka di mewlûdê da li kê derê bi çi awayî bi çi şeklî li Pêxember îftira tê kirinê me behsa wî nekir. Hinek biradera jî pirs kirin madam ki hûn divê di mewlûdê da li Pêxember îftira tê kirinê mewlûda kurmancî ka ji me re çend mînaka bide. Hinî însan jî dinivîsînin çima hûn tenê behsa melê Kurda dikin me ê Tirka û ê Ereba tune em Kurd bi Kurdî qise dikin. Wezê me hanêna Tirk jê fehm nake, Ereb jê fehm nake. Helbet mewlûda Erebî jî heye, a bi Tirkî jî heye, a bi Farsî jî heye, a bi Kurdî jî heye. O gijî tê da xurafayê bîd'ayê esl û esasê wî tune. Ji bo ku ez dirêj nekim, ez ê ji wera ji mewlûda ku aniha mele tim dixwînin li ser di mewlûda Pêxembera tê xwedinê ez ê ji çar beşa çend gotina bixwînim û paşê li gora wê ayetê Qur'anê bixwînim ku ev mewlûd çawa li Pêxember û Xwedî îftira dikin. Pêşî divê em bizanibe Pêxember aleyhissalatu vesselam di hedîsekî xwe da dibêje di hedîsa Muslim da men kezzebe aleyye muteammiden ki ji qestî billesibe bi derewek têsûyê min bê Pêxember aleyhissalatu vesselam ahwa gotibe min jî negotibe felyetebewwe meq'adehu minen nârî bira cê xwe di agir da hazir bike. Kesekî gava got Pêxember wiha gotî gotinê Pêxember ê Hesen û Husên û Elî welî nine. Ne nêrîn û îştihada îmamê mezhebayê, ne yê ulemayê. Lewra Pêxemberê Xwedî, Resûlê Xwedî û gotinê ku gotî mekişa girê de de. Ji ber wî tişta ku Xwedî Pêxemberê negotibe mera got ku Pêxember gotiye lew welew hedîsê zeîf bi ji wê şexê Pêxember divê ji bira cê xwe di agir da amade bike hedîsa Muslim ana berê xwend. Di mewlûda Mele Hesenê Bateyî da Melê Batey, Mele Hesenê Ertoşî da divê ji got wî Pêxemberê alî sîfet mewlûda min her kesê mazin biket. Pêxemberê sifet mezin, Pêxemberê ku sifetê berz û bilind û mezin e, got kî mewlûda min her kesê ku mewlûda min mezin bike, kî mewlûda min pesrî bizanibe, qedrî bizanibe, mewlûda min bide. Ez şefî'ê wî me roja mahşerê dêve xud ew tasik ava Kewserê. Ez roja mahşerê şefaetê ji wê re dikim dê ava Kewserê bixwe. Dê Pêxember gotî ha, ev gotana kesî nine. Pêxember gotî kî mewlûda min bide. Ez em bivêjin di xêrekî mezin ji ra çê bibe hasil bibe, di xêrekî mezin bike her wis ez roja qiyametê şefaetê ji ra bikim ew kesin her cinnetê gava ew ji hewza Kewserê avê ve dixwe manewî ter cinnetê. Serfê mewlûda me yek dîr hemfere hemberê yekovî zêrê ehmere. Her kesekî di rêya mewlûda bida yek panotekî bide, dirhemekî yani em ê panotê yani dirhemekî bide, hemberê çiyayê ki ji zêr yani te çiyakê ji zêrê zer gava te rêya mewlûda mida da her wekî te panotik dabe, gava te panotik di rêya mewlûda mida dabe, her wekî te çiyakê ji zêrê zer dayê. Ev tiştê heta vê dera esl û esasê wî tune Pêxember negotî, nekirî negotî bivêje. Eva Mele Hesenê Ertoşî Pêxember îftira kirî, got vê Pêxember gotî, Pêxember jî divêje men kezzebe aleyye muteammiden kî bi qestî wek vê mewlûda hane aram bixwend, kî bi qestî divê li ser min îfadekî bide ku bê Pêxember wiha gotî îftira tê sûyê min,
دروتك سويمن برا جي خود آقدا فليتبوأ مقعده من النار برا جي خود آقدا آماده بك اوا يك اوا اصل و اساسي وتوني تمام الشيخ بلا هرتم فياد خوينه قد تو هاي وانج قرآن توني هاي وانج جانا پیغمبر توني اوا بعض جانا پیغمبر نا که مولود هانه ام مولود هانه نا خرافات بدعت درود کسی پیغمبر گاوا هم دخوازن پیغمبر ناس که قرآنی بخود آنجا حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام ای صحیح ناز بکن بورز هنکی نخواشم آدو دا تمام جن İnsanı gudari ki jin gava mehki neket karasa cel nedid em be neket hayza em be meh jara ki dikevi em be serket dizanu ku be hamle may yani de tersi ku be hamle may ne may le peşe demek ki jin dest bedkin ne binana da ku em be ev bel em be jin em be alameti hamle kıvşa de jina da paşi non akhu falan dilon have dikevi var hasile kelam em be hamle an bu sedu bizru yani çar meh حمله وان چه بو باجی روح دکه ببک گاوی و زکی زنده به جنین ببک ترتی و پید حسی کو به حمله بالا خب دویا آمنه گوتی که ششم چون سر من جه حمله خواه ندی قد یک سر آمنه یا افترا کریسوی آمنه افترا کریسوی آمنه دیا پیغمبر دوی آمنه گوتی ششمه ها به حمله بوم ششمه ها مقد اثر کی جه حمله خواه ندی يعني من نظام از بحمله ما قد من نظام از بحمله ما پاش ششم هات من اواز غيب من لتا مزگینی ای پاکی زجب جخوا جن جاره کی ما عول دم عول زانه بحمله باشه دبیج آمنی گوتی کی ششم حمله مشو مقد نزانی بکو از بحمله ما ششم درباز بیر هندق مای رازه نزانه کو بحمله اوا شو جاره کی نتشته کی نورماله کو مرف ببي از شش مها بحمله ما من نزان حمله خاطش که نزان من نزان از بحمله يعني اثر حمله سر متنبي هناكي دبي هناك ديد بكو حمله پیغمبر سهل بر حد بي امني بي نظام يا في گوتني تنتي ورننا يعني پیغمبر بيجي ديا حضرت عيسى قوا بحمله بو ام كبش بو رازا ام بي اوديت دي پاشه شش مهات من اواز غیب پیش شش مهات دنگه کی غیبش مرهات بلا خوبت آمینه گوتی کی پیش شش مهات دنگه کی غیبش مرهات ملت مزگینی ای پاکی زیجیب دوی مزگینا ملته بجنکا قنجو بداورند و دیگل تا خاتمی پیغمبران ناسخه حرفا کتاب و دفتران دنگه کی آمینات و پیش شش مهات دنگه کی غیبی گازی مگر گو جنکا بدوا قنجو پاک لگل تا حمله تا پیغمبره یعنی لاوکی زاروکا تشیه به پیغمبره او تمام دفتر و کتاب پیشه خواه نسخ بکن حتی رو بالا خواه بده پیشید وی ششمه من نزانی باز به حمله من پیش ششمه دنگ هاد من پاشی هنک دن دوی خود دوینه دوی ماه اول هات آدم تیبا کر سلام و گوتا حمله مرحبا ما اول آدم عليه الصلاة والسلام هات سلام دامج مرا گو مرحباش حملت دارا ما حساني هاتشيز از ميمنت گوتمن مزگین لتا یا آمینه مها دودا شيست عليه السلام هات مزگینی دامو کتب حمله يعني جمها اول بقرة حتى مها نهاك وعيسى عليه السلام كو انبي نوح هاتي ببي إبراهيم هاتي إسماعيل هاتي موسى هاتي عيسى عليه الصلاة والسلام هاتي هر مه پیغمبره کی هاتي خونوه سلاف دهی گوتی تو بحمله باشه لازه کی بره گو مبارک گو شش ما از بحمله بوم من نزان از بحمله ما به نزانی بوم اثری تو نبوم آنا جی دویج او دنگی غیبیج مراد آنا جی دویج چه دویج ما اول آدم هاتی مها دودا شیس هاتی مها سسیا ادریس هاتی مها چارا نوح هاتی مها پنجا ابراهیم ششا ابراهیم هاتی مها هفتا اسماعیل هاتی مها هشتا موسی هاتی مها نا عیسی هاتی هر می پیغمبر گاتی جرا گوتی
ev tenakudat, ev nakuki, ev çelişki, ev vir, ev direv ki çu bi amine ra haber da. Amine diya peygamber, çava zanib gulaydı peygamber. Şukan hati, kep çi pera qise kiri, ke ditti. Eva tev vir, tev direv gusuye bi amine evi. Ayet ağadın. Aynı dvi sure dvi amine da amine goti ki şeşme şunu ser de sereze Davida. İceftat kusuye Khoy Taala. Hem melek rabune gotin ya kerim ne habibi te Muhammed mayetim. Ya Khoy Taala merv parike ki akli merhaba bimsqadi misqale ki amri merva akli merva haba. Merv hayj Kur'ana piroz haba. Merv çava van veru derava tkusuye Khoy peygamber. O بسالان شيخ وملف ياد خونا تعقل وتفكر ناك كرنا عينات هناك قوتي مولود هنا اوجد الا الدراي خذ افتراي خذ دوام دك هم ملك رابونا قوتن يا كريم ني حبيبي تا محمد ما يتيم يو ملك رابون الله تعالى را كريم را قوت يا خذ طلع هاي تجي تنا محمد عليه الصلاه والسلام ايتما او خدای کو دنیا چیکری عرش چیکری عالم چیکری ج چوینا نگی موریا هری پچوک د بن عرده دا به د کبر قاصه دا به د اسمان دا به د برج مشیده دا به او خدای هاج گشتي هي نزان کو باب محمد مری علیه الصلاه والسلام عبدالله مریه نزان مریه او ملکه تر خبر dedi خدای تعالی های تجه هي زانم حبيبي تا محمد يتيما اواج چوا وجدانه چوا مرحمو چوا خود نازدکن هم چاش خود ناترسن هم تشتاد خوینن هم ملك رابونه قوتن يا كريم ني حبيبي تا محمد ما يتيم ملكات شوش خواهدارا قو تزانم ملكات قو يا اخوة رب العالمين محمد يتيما مالكي ملكي مزندا او جواب چه ترم بو ويجي غينا داو باب مالکی ملکی مزین جواب واندا گو اج دیو باویج مارا چیترم هلبت خدای تعالی جمجی دیا مجی بای مج چیتره باشه لی خدای تعالی نزانه ملکه تره جواب داده خدای تعالی گو محمد مری افشر خدای افشر افترای افشر بختانه افلو که دربازه و که در قرآن درباز و افروف دروانا ایجا امورن امر سر از ربيع الاولا شف روشنه امر سر ور امنه گوت ممتنه بمیروجن امنه دویج از بمیروجن مام از دمک ترسیام و لرزک هاتم از وجم ترسیامو که هیجان از حجیامو انبی رجفیم من دی خانی روحنی بو غایت بله چاری جن هاتن جرکن منزلی مدی خانی رونی بو چار جن جرکن منزلی دک یعنی هر کوشه کی خانی چار جن درکتن هاتن سبحان الله شکو نه دریه نه پاجیه نه تشتکی چار جن جرک هر خانی هر رکنی خانی هر کوشه کی خانی جن نگی درکت با جمال و حسن نورانی قمر اواجرنا گله کی بده و قنجو پاک بون حله استبرقو سندس تبد لسر وانا انبي سندس هبو حله انبي خشرو عمارت هبو جلو بلگي خوشك هبو سندس استبرق هبو پوت برقي هبو وسا دوام دکه دوی یک لدست راسته هات و یک لچپ یک لپشت و یک لپیش من بادب یک لدست راسته دهات یک لدست چپ دهات یک د پش مرهات یک د پاش مرهات این سر در بازم او کی بون دوی او جنا چار رکن منزلی کی هاتن او کی بون دوی بخوادویم او کی بون حوا او سارا آسیه یا لپیش من مریم عمرانیه او کی بون او جنا یک هوا بو جنا آدم علیه السلام یک سارا بو جنا ابراهیم علیه السلام یک آسیا بو جنا فرعون یا غل پیش من یا کجمرا پیرکتیک ده پیش مدهات مریم عمران قیزا عمران مریم دیا حضرت عیسی بو تفهم كر مريم حسن ملاحظ زيده بو مريم قال لك قنجو بشو بلو بجنك نارين بو بال ودابن او جبو من تكيبو دبي بال ودابو او جبو من تكيبو اوي جمرا بيركتيكر ابيتيكر يعني جمرا بيركتيكر بشتكات بشتامن
ام به ولادت مدا کرنه اف تشتی کو انا د بشا از ربيع الاول شوروشنا مخون اوا جسدی سد درو ور چما درو بالا خبده خدای تعالی د قران دا دوی چار جن هاتن جرکن منزلی ام به هوا صار آسیه خدای تعالی د سوره زمر آیتا چلو دادا دویجه الله يتوفى الانفس حين موتها خدای تعالی انسان گوگا وقتا مرنا وانتی وانت کجا ام بروحی وانت گره والتي لم تمت في منامها هر وسا انسان کو دخوا خدا نامره روحي وانج دكشينا فيمسك التي قضى عليها الموت او روحي کو خدا كشان دي درق ودا ام بحكم دي داني مريه خدا روحي ودي گره ويرسل الاخرى او دي دشينا اي کو ملك رازاي روحي ودشينا انسان کو مر روحي با خدا تعالى ايواجي دبيج چار جن جركري منزله دكت حوا وصار عاصيه هاتن ايات هان دبي روح لبا خدا من هر وسا سوره مؤمنون آيات نود النها سدي دبيج دبي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني دبي حتى مرنا كي جون هات دبي ربي مم بزفرنا لعلي أعمل صالحا فيما تركت جبوكو از روجه درباس بيدا درباس كز عملي قنج باش بكم انسان يقول مجرم ام بي ماني خلاص نكي انجي ام بي انسان عملي خراب قابا مرد ربي جارك دم بشين دنياي جبو خاطركم رويكم بوچو بدل تدا برده گريه من بكارك نك تزاد مو روي خدا عملي قنجو باش بكم از بقنجي بشور حضورته كلا وهذا ناخر إنها كلمة هو قائلها أو كلمة كيكو أم تدبجو يعني خدي مري خدي مريد بيجا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون دبيجي لبشت مرني أو كسي كمر بشت وان برزخ هي أصلا كي حتى رجع قيامته روح ناكف جسد رجع قيامته قوى رابو أم تون حضور خدي تعالى رحت كيف جسدي ما ويش ام شو ذكن ام صاغ تر حضور خالد له حسب خالد işte بلا خبده تبلا خبده الفيدرا ام بفيجن هم آيات و هم جي حديث سديس تشتي كود مولود دبي ردك و تشتي كود مولود لسان نبي پیغمبر عليه الصلاه والسلام تي خواندني تدا تبرو دروي o kinsani ku mevlud dixune avan varana van derevana van iftiran kisi xode peygamber paşe ga mevlud xalas ke dese xove dike deve Rabbi xandana meş Kur'an xwen o ji mevluda şerif me xwen mevluda şerif ji avan vru derev kana me bas kin be ew xwen tu sevab avan vru derev me ku mevlud xwendi bigin ber dese peygamber çar yarevi şehidi Hüneyni nizanım şehidi Kederi o tamamı Müslüman bir babime ava tiyatroyu ava malveraniye ava kambaxiye defem kir ava ne dini Xwedê Teala'yı gava hûn dixwazin peyxemberê xwe naz bikin aleyhissalatu vesselam naz bikin peyxemberê xwe li gora Qur'anê naz bikin gora Qur'anê naz bikin Qur'an جوارا بعثا پیغمبر صالحتی قنج باج دکه وکی دن دفج مولود برده ام مولود داره ها پیغمبر خوب بید بینواره ام بویژن شجاعتاوی میرانیاوی سخاوتاوی عبادتیوی جه استفاده بکن اما نل گورا مولودات تی خواندنه صلاح و رضا و حرمت جوارا